Aloha kakahi a ka kākou. I waino ko Hawaiʻi mau waʻakau lua, ku kaʻawale mai ana no o Hawaiʻiloa no kona kāpili a ku kulu kuʻuna ʻia no. We had Senate for lashing, we had lahala sails being made. All of the woods with the exception of the Sitka spruce are from Hawaii. Ua paʻapono ia waʻakau lua I kona kāpili kuʻuna ʻia a ua lana a holo no a hiki loa aku I Tahiti me nuʻuhiwa mā. After the voyage in 1995, that the canoe was taken to the Bishop Museum for display. But unfortunately, it was in the sun, yeah? So what happened was large cracks formed in the hull. Ua ike ia no ka launa ole o ko Hawaiʻiloa waiho maloʻo wale ia ma ka ʻāina, ma kahi e pā I kaika mai ana ka lā. The saddest thing to me, for me personally, is to see a canoe sitting on land. I mea hoʻoponopono, ua hoʻoholo ko ka hale hoʻike o Pihopa, ko METC, a me ko ka ʻohana waʻa I ka hoʻaniani ave aku I nā ka ʻele o Hawaiʻiloa. It wasn't easy for a lot of us and things. There was a big debate on keeping the purity of it without fiberglass and putting the fiberglass on. Ke holomoa aku nei no I ka wae lana hou ai o Hawaiʻiloa ma kona ka I ʻoluʻolu o ke kai. If funding is available, she could be out of here in 2 years. O kona hoʻolana hou ia ma ke kai ka mea nui e kia ia nei anō. A e ia no naʻe, mau no ko ka ʻohana I ʻini e hoʻi hou aku I ko Hawaiʻiloa ano kuʻuna no I ke ia mua aku. But at least until that time, it's being preserved and things, and it's in the water and it's sailing. Oia e imi mau I ana no nā hoa kākoʻo, e kele aku I a whāhehe, kaha maha Hawaii kiko org, no ke komo aku I ke kokua. Aloha.